Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Back motherfucker. Ljudi, I'm back. Kao sve ostalo pričam na hrvatskom, sam kao tu riječ kažem I'm back, kao ja neki frajer, kao pokazujem da znam engleski, ne razumijem nije. Šalim se ljudi, vratio sam se na YouTube scenu. Da, koja scena, bog te, šalim se. Ljudi, vraćam se snimanju, zašto mi nije bilo neko vrijeme i zašto sam vam nisam falio. Šalim se. Uglavnom ljudi, preselio sam se, znači preselio sam se u puno veći stan, skoro pa duplo veći stan, 102 kvadrata stan, 4 sobe, ako hoćete da napravimo neki stan tour, možemo i to, sam napišite u komentare da li želite. Uglavnom preselio sam se u veći stan, i neko vrijeme nisam imao ni interneta i imao sam malo ovako privatnih problema u životu, stresno mi je bilo, svašta. Šta će mi slušalce kad ništa ni ne slušam? Kakva jeka. Da, ljudi moji, preselio sam se i sad imam ovu sobu, ova soba će biti znači youtuberska soba, pošto bratan ima karijeru, razumiješ. Tu će biti sve, ali trenutno je samo kompjuter unutra i sad je velika jeka. Tu moram staviti fino, sve lijepo da bude. Kakav sam opis napravio. Tu mora sve lijepo da bude fino, a? Pametan sam, šalim se. Uglavnom ljudi, sve će biti, stavit ću one, znaš, spužve da ubija jeku, ali kad dođe još više stvari, dođe tu kauč, dođe tu neke police, ormarić, komoda, auto ću unutra parkirati, skutera ću staviti unutra, da, šalim se. Ne, kad bude više stvari onda neće biti ovaka jeka, ali sad je praktički soba prazna, osim kompjutera i tu neki gluposti po podu koje još nisam pospremio, ali onda će biti zvuk kvalitetniji i kvantitativniji. Da. To sam vam htio reći, da se vraćam snimanju, od sad vjerojatno daily upload ko što sam radio, da često ćemo snimat. Prošla je godina dana već od kak snimam za YouTube i ništa nisam postigao. Doslovno ništa nisam postigao i nije da me to sad boli, ali jebi ga. Volio da su bolji rezultati, ali koliko sam radio, takvi su i rezultati, možda, ne znam. Danas je i teško uspjeti, brate, na YouTube-u, ako te neko neće progurati i malo ti pomoći, mislim da si u kurcu. A meni baš niko nije puno pomogao. Ali nema veze, bude bolje će, da bide bolje će, bide. Tako da sam vam sad htio javiti ovaj video, kad sam počeo snimati, snimio. Koji kurac. Šalim se. Uglavnom, želim vam reći da se vraćamo, od sad streamovi počinju opet, Call of Duty Warzone, i bit će to jebenica stari, moj jebenica mala će biti. Šta ti je isto? Šta ima još novog? Prodajem golfa, ko će neko kupiti. Da, šalim se. Uglavnom, tu smo se sad smjestili u petak mi je internet tek došao. I tako da, eto, danas tek snimam, uvijek nešto mora se raditi, uvijek ima još uvijek puno posla, Uglavnom ljudi, to je bila samo neka mala obavijest, koga boli kurac za tvoje obavijesti, aj se ubi, pa jel nije tako. Da mene su možda sad svi zaboravili, sad real subscribers 2, moja mama i tata. Uglavnom, počinit ćemo opet sa live-ovima i bit će jebenica, od sad obećao sam sam sebi da ću se tjerat, da idemo što jače, da ću tražiti inspiraciju i da će biti bolje. Za drugu godinu snimanja na YouTube-u, ako ne dospijem do 5000 subscribera, prestajem snimati. Brate mili, onda nema smisla, znači nisam za toga i to je to. Uglavnom, to bilo to je neka kratka obavijest, 4 minute obavijest, kratka je, bit ću kratak, skratit ću, znači glup sam. Koji ti je kurac, krigla, bar kod, roka samo hardcore, hoćeš s nama sine, ali uopće nisi zakon. To je to, aj bok.